आकाशवाणी इम्फाल मोइरांथै इबेहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ भारत थादो आंदोलनगी मरफुसुबा कॉमन थोरमदा राज्यपाल गणेशन खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा लेबाकिदमक थवाइना पंथा ओइख्राबा अथौबसिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उल्ली नेशनल हाईवे इकोनॉमिक ब्लॉकेट के खोंजंग चंखिलिबसिंगा सरकारगा यानबा पुरखरे सेकेंड जनरेशन इथानॉल प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा हरियाणा की पानीपत की मियामदा खुसिनगनी अमसुंग बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स ngarang लोइसिनग्रे गेम्स असिदा भारतना सनागी तकमान कुनिथोय यावना पुन्ना तकमान पुमाथोय फंगदना मेडल तेलिगी मरी सुबदा लेकी भारत थादो आंदोलन की मरफुसुबा कॉमन थोरमदा राज्यपाल गणेशन खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा लेबाकिदमक थवाइना पंथा ओइख्राबा थौबसिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उल्ली भारत थादो इहोगी मरफुसुबा कॉमन थोरंगा मरी लेनना राज्यपाल गणेशन मियामदा पीबा याइफा पाउजेल अमदा हाई क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ना बॉम्बेदा इंग 1994 ब्रिटिश शासन लोइसिनबा दाबी तौबा मसुंग भारत पु निंखा तमहनबगिदमक चंगसिनखिबा खोंजंगनी भारत थादो आंदोलन की मरफुसुबा निंसिंग थौरम मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना सिंदुना ngasi इम्फाल की कांग्रेस भवन दा पांगथोकनी राज्यपाल गणेशन हाइरी मणिपुर स्टेट कला एकाडेमी लमदम असिकी इना खुलबा कला संस्कृति अमदी हौना लोंचत कयाबो योखतपदा नतना हेना साखोतअंदुना राज्य असिगी मनुंग अमदी वांगमदा मसक ताकपदा चावना थौदांग लौरी मणिपुर स्टेट कला एकाडेमी की ngarang जेन मणिपुर डांस एकाडेमी ऑडिटोरियम दा पांगथोकिबा सना फुदोंबा थौरम हौदोकलदुना राज्यपालना राज्य असिगी कला संस्कृति साहित्य अमदी फाइन आर्ट्स की लमदा सिंथानिंगाई ओइबा थबक तौबा मियोय कुनतरेता लिसिंग अनि कुनगी एकाडेमी अवार्ड yentoki राज्यपाल हाई ट्राइबल कल्चर यावना लमदम असिकी आर्ट एंड कल्चर योखतपा हाइबसी तंगाई फदे मान हाई नहा ओइरिबा हाइथोय सिंथोयबा मियोयसिंग मसक खंदोक्तुना मखोयबु निंगथिना सेमगतपिनबा होटनबसु माकना हाइके नेशनल हाईवे इकोनॉमिक ब्लॉकेट के खोंजंग चंखिलिबसिंगा सरकारगा यानबा पुरखरे ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स मंत्री लेटपाउ हाउकिप अमदी हिल एरियाज कमिटी की चेयरमैन दिंगांग कांगमई यावबा सरकार की मिहुत कांगबुगा अच्छम केसो अमदी अनसंगे लुचिंगबसिंगा ngarang wari sanabada yanaba purakतना MOU सही तौनके मेमोरेंडम अदुदा एडीसीदा शक्ति सिनबा मणिपुर हिल एरियाज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की 3 अमेंडमेंट बिल हिल एरियाज कमिटी दा रिफर तौबा अदुगा हिल एरियाज कमिटी ना राज्य विधान सभा दा रिकमेंड तौद्रिंगै ममांगदा स्टेक होल्डर सिंगा कुपना खन्नबा खोंजंग असिगा मरी लेनना फाजिनखिबा अचुंगी लुचिंगबा मंगा इकोनॉमिक ब्लॉकेट हेक हंदोकपगा थादोकपा अमचुंग अचुंगी लुचिंगबा सिंगी मथक्ता लेरिबा एरेस्ट वारेंट अमचुंग FIR ना चनहंदबा यावरी सरकार के यानबा पुरकपदगी फाजिनदुना थलंबा अचुंगी लुचिंगबसिंग सर्था अमत यावदना ngarang नमिदांग सजिवा जेलदगी थादोखरे मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी चांग खरा हंथरक्तुना ngarang अनोबा पॉजिटिव केस 18 थेंगनखि ngarang gi ओइना पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 9.3 नि अनाबा मियोय निफु नाबा फकिबगा लोइनना हौजिक एक्टिव केस सनी निफु मरी लेरी मणिपुर हौजिक फावदा कोविड की प्रिकॉशन डोज 2,2,3,938 काखरे ngarang खक्तदा वैक्सीन डोज 1,100 काखी मसी थारगा हौजिक फावदा राज्य सिदा कोविड वैक्सीन डोज 1,38,1,000 सुबना तरा काखरे मसीगी मनुंगदा अहानबा डोजदा 13,13,930 अमसुंग अनिसुबा डोजदा 13,19,930 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव सही पालन थौरंगा मरी लेनना मियामना हर घर तिरंगा की इहौ असि हेन मपांगल कलन्नबा अपील तौरी श्री मोदी अगस्त 19 15 फावगी मनुंगदा युमथोंग खुदिंगदा जाति की मचु अहुंगी फिराल थेपिनबा हाइरी थौरांग असिना अखोइगी जाति की फिराल हेना नक्सिनबा मरी थंबा ngamlagani ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फालदगिनी सेकेंड जनरेशन 2G इथानॉल प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi हरियाणा की पानीपत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा मियामदा खुसिनगनी लेबाक असिदा बायोफ्यूल
सिजिन्नबा हेंगलकपा अमसुंग मसिगी पोथोक मरांग कायना पुथोकपा ngamnabagidamak sarkarna laukhalakkpa thawrangi saruk ama oina plan asi miyamda khusinagadaबनी thawrang asina lamdam asigi energy gi sector da awanba ama puraknaba hotnabata achouba mateng ama oiragani 2G ethanol plan asi Indian Oil Corporation Limited na lupa koti chamapanrom changna paikhatpani Cooperation Mantri Amit Shahna ngasi New Delhi da cooperative ki oiba Gem portal hawdokani Government e-market place Gem portal asina cooperative ki thabak thoramda hena kanaba piragani Sirisana hai cooperative ki lamda hena sakot hanabagidamak madugi darkar leibasing yawba list amasu semle mang hai kendra amasung rajya sarkar gi bibak singi marakta thabak paikhatpada hena transparent lehnaba thawrangsu Gem portal gi makhada paikhatlagani Sangsad ki saba anima ki mifam hana lekhiba matamdagi namit marini ngankhana ngarang matam kaktana yaithokre mamang thagi 12 dagi hawkhiba sangsad ki nongju mifam asi thasi ki 12 da loisinaba leplambani Lok Sabha da adaksa Om Birlan hai handaki mifam asida bil taru puthoki aduga bil taret pass toki man hai sitting 13 chathakiba asida sabhana pung nifumari hena business chathaki Rajya Sabha da chairman M.Ibehaibi mifam loisinbagi warol piduna hai sabhana pung kunthanipal business chathaki aduga ayetpa apanba kaya leibadagi pung nifutarena arembada mangki amromda matam loiduna thabakdagi potharagadab uparashtrapati M.Ibehaibi Rajya Sabha na bidai pikre Birmingham Commonwealth Games ngarang loisinkhre Games asida Bharatna sanagi takaman kunitoi lupagi 13 chenjengi kulumdoi punna takaman hupumatoi phangduna medal teligi mari subada leikhi Games asida Australiana sanagi humputaret lupagi 58 chenjengi 53 punna takaman sam humbudrani pan phangduna medal teligi makokta leikhi England sanagi 58 lupagi humputaru amasung chenjengi 53 punna takaman sama Humdrataruk Pangduna Ani Subada Masung Canada na Sanagi Kuntaruk Lupagi Kuntrani Toy Chenjengi Kuntramari Puna Takaman Kudani Toy Pangduna Subada Lake Game Sasi Mamang Tagi Kunipandagi England gi Shahar Birmingham da Zatharaki Bani Kendran Hari Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jana Arogya Yojana ki makhada hawjuk phawbada beneficiary singda Ayushman card Koti 19 lakh yankai pikre scheme asi mipung khudingmakta haksel ge khodong chaba pinabagi damak hawdokhibani Kendra gi haksel mantri Dr. Mansukh Mandaviana Twitter da thagat pawarol amada hai scheme asi lairaba miyoi singi oinadi achoba khundol amani mang hai scheme asi gi makhada sarkarna lupa koti lising nipu humdoi chama nipu henbagi khodong chaba sing pikre scheme asi English ngani 19 gi September kulumda da Pradhan Mantri Narendra Modi na hospital singda layingbada miyoi amana health insurance lupa lakh manga phawgi kanaba phanganaba pandamda hawdokhibani Bharata hawjik COVID ki active case lakh ama lising kuntra manga changa tara leiri hawkhiba pung kunmari da yoi lising tara manga changa hena naba phakhiba ga loinana hawjuk phawda laichat asidagi naba phaba apunba masing koti mari lakh kuntra mari lising marphudrama pan hele naba phaba gi sang sada marphudani pan 10 manga sinoni COVID positive oiba miyoi kuntaruk nongna laikhidaba ga loinana laichat asidagi sikiba punba masing lakh manga lising kuntaruk hele Bharata hawjuk phawda COVID vaccine dose koti chani chumna taruk lakh marphu manga hena kapkhre ngarang vaccine dose lakh kuntaret hena kapki Meghalaya gi Mukhyamantri Conrad K. Sangmana ngarang Shillongi Dr. Ice Gordon Roberts Hospital da Nursing College ama hangdokre Mukhyamantri hai asigumba nursing college asina miyamgi ana layengi thabak thorumda kathokpaga loinana achogma mateng oiragani mangnai hariba nursing college asi hena phaba makal gi takpi tambibaga loinana awangba thakta pukhatnaba honagani nursing college asina hospital asi ana layengi thabak thorumda chu achogma mateng oiragani Aroibada maruiba pau amo Bharat thadu andlon ki marphu suba common thorum da Rajyapal lagane sana khongjanga do da saruk yakhe loiba ke damak thawaina pontha oikraba thawba singi maphamda ikai khumnaba ulli National Highway da economic blockade ki khongjang changchili basinga sarkar ga yanaba purakre second generation ethanol plan Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi video conferencing gi khuthangda Haryana gi Panipat ki miyamda khusinagani amasung Birmingham Commonwealth Games ngarang loisingre Games asida Bharatna sanagi takaman kunithoi yauna punna takaman hupumatoi phangduna medal teligi mari subada leki pawloijare